Bana be re go mo go ba ka masomo no go habanela basomi go nyola tse basari bwangu magande tse basari tsenetse betsetetsanga go basomi ba toshere letsanga go lomba shine balanga nga alumni yani bana basoma go motse school fulani kwa mfano bana ne basoma ebonda primary bana bosi basoma ebonda primary bitse halala mokanda ba khonyerela ya sana go mo go ba ka masomo mo sekolo yeneyo tsa go akishende bekitsi ende community ne bibuli bosi ba golanga halala shitira mobola lobo ne le gonyola matoka yo malei za go akishende boimedite botse sekolo yobo shibuko ya nyinyanga masomo tawe boimedite bwanje za go akishende mwana wa baetsa ba molanje mo sekolo na e wona bana tsitsanga go berra mmekana jambola yetse go tsa go hentsanga bwangu go manya mwana shine enyanga bogonyi lo amala class 8 no lo amala form 4 no lo amala university a go manya go ngela go tshenda yendina yani go tsa go banenda e data ya bantu ba need mo society so that go banende mbuyangu go ba gonya mo bwangu Mondo wosi atoshere go nyola basari atsange go nyola e basari butjira go ba go nende mapendelo kosi tawo.